Alléluia. Alléluia. Novinye. Egunye yere ga kenanye klolo. Metima na bubu do convidente ya Yesu me. Eba. Yema. C'est l'Éternel qui est Dieu. Eba. Mlimida van kekenye yala. Hey. Nanya benta gono fo polo ko volo magachito osia. Eba. Tigidim. Qui peut contester avec mon Jésus? Never. America mali ato consecré ko Yesu la. America chitre Yesu tia. America mali ole lo vinye. Eba. C'est ragbe gomanala. Yema. Nenye ba hweseko. Dagono fo polo go bolo magato chitosia. Yesu ko enye fia. Alabara. Hey. Nenema e. Devant l'arche de l'alliance, il s'est prosterné. Devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant l'alpha et l'oméga, il s'est prosterné. Alléluia, hey. Novio. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Mais quand il y a ma wone, il y a Yehoayo. Yenye agako se ma foma la. Celui qui m'a guéri. Yele le dola ye hana ye na be kwa hayala. Ye Yehowa jire. Alléluia. Yehowa ko ye maulo lo viyo. Eba. Egbe ye maga konte ya bolo la. Be maga de gbe fa nyanyela le du kola. Alabe Yehowa lo alegbe lo viye. Eti be awon le fo agbeme la. Eti be na jesie la. Kebe Yesu yolo. Hey, maulolo. E akoira na ba du avu ajira lo biye. Keba. No biye. Baba na fu lo konte afile ko ale. Elu sika wo le ba kan le mti o mahara. Hey, Yesu elu jinamilo. La duba. Alléluia. Lazare a vu sa puissance. Lazare a quoi pour vous seul là-bas. Et pour les yotomés. Hey, Eli quoi pour vous seul là. Eli a quoi pour vous seul là. Il y a quoi pour vous seul. Il y a quoi pour vous seul là. Nene Maria, nene mwe fwaji se kwa la kwa fa musele wa gbeme. Nene ma wona nkunu doima. Do vinye. Hey. Do vinye oh mi ami kwa fa musela. Do vinye oh Yesu lo mi la. Go. Kanye wo ku ho do vinye. Hey, Yesu Kristo e la glo nyakotiela. Yeba. Ye nyagbea. Keba. Kobo. Akpene ono biye. Bela le toji nde ya be ya ga se akpenya ya. Me be nya be le toji nga ga fofo ya be na se enyanye ya olo. Ela be bale ha. Bale e fo pologo bale chi e chi apa. On pe bale subolo. Keba. Alléluia. Mais d'accord, wa gbeta no biye. Be ma wole ga ira gbele le egbe pe keke me. Akpe be le toji ne daga se egbe pe nya yawo si kele be vere ne ye kplu. Ye me nya lu siketa e ma wole enya ya pele onya e jina mudo. Ele pele onji gba pele onji. Alléluia. E ta e ham ga idiji le pele onji do. Alléluia. E nya tefe onye. Ne mi gbona bada menya mau
me subo a Maou. Alo Maou subo la menye. Alo Christo to menye. Alo me ya chechi. Eyo kata enyo. Eyo kata nyenyela. Begwabela onyo. Gakama su o. Eye me deblibo. Menya Maou. Me subo a Maou. Alo Maou subo la menye. Alo Christo to menye. Alo me ya chechi. Alo me gula Maou nya. Alo me li agbefa Maou fe nya la. Me gbobe enyo. Vogakea me su o. Eye me po deblibo hale o. Ke esi kesu eye o deblibo la eye nye enya chocho de do me bebe ekesu eye o deblibo la ye nye nya chocho de do me enkekede we yala Maunya yako ejiva le vavana enya chocho de dome enya chocho de dome enya chocho de dome enya chocho de dome maufenya chocho de dome eye me va kobe maudibe ade no vinye de la fiade maudibe awon kunde le amerefa gbeme le togo vile fa gbeme les mianovi yo Togo vio va gbeme la fiere la yigbareji les Togo les yovo de yigbareji de Togo vile le si agbenye kenye ma fe gbecho tipo na nyeklosia ma odi be onde eyata ma odi be ma de penya ji na o be na ire gbogbo be menya Maou me subo la Maou. Alo Maou subo la menye. Alo Christo to menye la. Eya de deme suo. Enyo ya gakea. Eya de deme suo. Me ina chechi ya kwe keme ya. Enyo gake o kata enyo gakea. Me suo eye me deblibo. Blibo de ti a enye siabena. Ye nyala chocho de dome. Ela bene mi cho nya mi cho dome demla. Bibla go bana e futola la sile mianu. Yete au face comme la résister au diable et il fuira loin de vous. Mais la chitre ça après nous on a dit de na chila le beau. Alléluia. Enya toto de dome. Le kemia wa chitre satana unti e asira le miagbo. Nenyebe afeto Yesu Kristo unto. Kenyemia pa afeto. Kenyemia pa dela. Kenyemia pa konameto. Keva odonye seremia nukata vakperore. E nenyebe satana te yakpo. De kayenye to maha atante o hakofa eye gbela nye kpobe tete kpo gere obo le mi pa haoji le mo vovovoji bena mega jesi Maou aleske o jero bena maka tocho Maou fo nya de do ma aleske le semdo alo novio alo holo o de la blobe kola o ile nyama amo gbopom abo sanfa dodo enye siao wo ejebe enya sikele hola ne toto nya de domala abo sala si le bon mi kobe mi fa peto Yesu Kristo untoa le Matthieu fagbale etamene topupui egbanto reide epupui we de keamela Bibla pe relele la fima enyani agona mi bana tete gbogbo la kplo Yesu yi gbeji bena abo san na te akpo eye esi o chinu do nkeke bla ne
kple eza hã bla ne megbela edova wi emi ato mi nyabana eye ba chinu do nkekele kanto ga me para medina o kaka na gbo be keka de keka dra me bo be eza e awo nkekele na o geke bla ne ple eza ha bla ne eye to ba wi abosa nvate amapo to viye senya yada eye tele enugbo ne ebena nenye mauvi nenyela ekema gbo na pesia obe wa tozu abolo oviye abosa gbo bale nenye be mauvi nenyela egbona Yesu be nenye be yenye mauvi tutula ne gbo na pesia obe na tozu abolo ya na ntone ne dipu yakaye afeto Yesu cholo ntine onovie ke eya lohun gbo na ebena onwure di bena onwuru kadi o enyala ke onwuru dalile ye Yesu Kristo chole do medele teya megbo be yes enyenye mawi megbo be yes enye amato we fifilake eye tete owolushike ya bosangbo ne o ekebo gbo bena le nyala lula Yesu tonya enya siko ngulo dalia echo ede do mesre kala bosavo kume hallelujah ke eya lowu eye ogbone bana omure di bana menya abolo le de ko nti ame lano agbodo o negbe de enya sianya si dona toa maufe numela untiko o enya sianya sikedo ato maufe numela untiko e ojebe mi anu agbodo menya bolo le untiko e o enya mai Yesu Kristo todo enya untina abosan hey ya bosamu chaka le kaje yara hey Yesu Yesu ejatefe echo nyamadu tine labo enyabo mulo nyare dadi enyama yenye nto ke enovinye etable gbogbomele enya toto de domela ye wo abe odi ablibo ye nabo osuna yo to gba be menye Kristo to menye mausubola menye menika masubo amawu enya sikele gbo va gbesi agbede bia senye siabada de eloho nya to ti adowo wo mea ela bana gbela ma fo nya le chadim le emo oji eye mi nya be do ha le menye enya tefe nya o enye nya papa o som de ko eye ta megere gbela obu mo popo la bana enyam tonto sikenye nyawa to de do mala o me gba nye tututu o boga ke ma o ti amaro ha le ehihie me bena o la gbo efe nya kun kato ane amegbe topo me o bena de popo na sumia do meto de sia de si egbe ya eye ta to nya ji de ko jiwo ji ko emi atama pa feto ale eya jiko emi atoma do abosan pepe do lo katanjile eye temele gbogbo le petele jin le gafofo ya bebede mi ene mi gbo manye ma osubola me ya chechi alo menye Kristo to alo menye nka ma onya gborola alo me di agbefa ma ofonyala enyo gakema suo eye me teblibo elabena nusike su o deblibola yenye nyala chocho de do wo me nyala chocho do la yena bena ya fe Kristo to nyenye la diablibo o su na le ma fo nkume abale sike Yesu do nyantira bosam le tefe yabo onwure edi bena
menya bolo le letiko amegbe tovila no agbedo gake nya seye sike do akoto ma ofo nume launti dede oko yego me ya echo nya de do wo me. Praise the Lord. Gake ba sera afima o eye ogagbo na ebena nenye ba mauvi nenye la ekema jo na je anyigba elabena onwure ri bena abosacha gbobe onwure ri bena ye chale to gbobe onwure ri bena enya ba enyare li onwure ri abosamnya onwure nyare dari enya lo menya enya boka kema tibo wela ganye uya elaba ye anya bo amako nya jiso matototo enya to de do mo gakenye ku wela mi atom to de do me elaba mi nyare ke nukita onwure ri dari do de mi onti onwure ri dari do. Hallelujah. Praise the Lord. Eye ogbabana le pupu adiame eye ogbole bana me nenya mauvi nenya la ekema jo na laje anyigba elabana omure li bana ade esena efe dollar o le ndiwo eye wa ho wo de asiome be gacho o afo akhlade ekpe o ke Yesu gbo na ebena ogro ri habena senyore abosau ba ogro ri habena megata afoto wo maula po o megata wo afoto maula po o bavinye ko ogro ri bere enya yo ogro dari ne ma gbe metiwe na approve na bosabere ma ovie enye lenya siolo to do metenta a de fia bosame ma ovie enye abosawula a jesu bo ma ovie enye godo eyo yiji gbagbo ne benare. Hallelujah. Ma cho nu siawo kata anawo ne ejeklo de tagunam tete Yesu gbo ne bena tela le gbonye satana elabo onwure ri bena afeto wo maula na deta agu na eya dede ko na subo obeteta bo sangle di kpora maudola ova subo Hallelujah. No vinye obe abo sangle Yesu di maudola ova subo mi apeto malo enya yenye enuse ye me enusele tanenye be nya le gbo vangbe siagbe ye mele de kechole mola nyabela bo saule asili tajino gbe siagbe o le feudu le mtio Yesu be ma du feu le mtio ta o chonya jo enya choto de do me la no vinye kwela wo bena atosi Kristo tonya tefeto sika subo le gbogbo prenya tefe me teme le tol me le glomdi da ogapofo ya me gbobe nya ya le jivan gba le jivan to de kure ma o fe nya choto do me unti ye mi apetonto Yesu Kristo nya si onwuro dadi ye o cho de do me nya si onwuro dadi na ye pe ofele le popola ye ya be mi a cho de do me alebena Yesu Kristo fa come la abosam na sile gbowo abosam na sile mi anti ma o fe dolo o na va subomi elabo ma o fe dolo enye wa we le kwa o subo na mi o ya ba ye mi a we la subo ma o dolo la o do re mi anti mo no kwa mi apete de no gbo ne ye ba nya tefe mi so nya le do me temla ma o pasi se la no mi aji ale kemena
wa po ma o fe asise se mi pa gbezame e ya ta no vi le Kristo me wo sikele gbesi aseme gbeke mele kudo nuji ya no ela be ele vie be ma o dibe awon de wa gbeme ne ya tro ozu ame ntonto sike o dibe ya na nyen na ye ne ya temu akpo onya ogbona o piam piam ela be na menya enye ja akpo onya agbona o menye we la akpo nya agbona mo kemi afofo sike nyi mi okata fofo ye la akpo mi pe nya ogbona ni hallelujah abeske mi se o be dagon fopologo enya po muse na be dagon fopologo ne ye ba to nya le do me demla gbogbo ke ma ga gogo wo no gogo ha pologo fofo la yo to baba me gleba no gogo la wa fopologo ala ba to ma fo nya le do me dem taila do vi le Kristo me enya sikele bo fa fifia edidi e ba ya ba le ma fo nya se fifia amanye gbe o wo ga ke blepe gbogbo sikele blo ne tibere mega wone ne ma lo ye ko poto ele ka agbe sikenu ale like ogba ne no ka ba do gbe to tro me fa wa agbe me kudo gbo wo le to sha ipeke be si agbele ria ele do ko be ye Kristo to ye le ma usubo be si agbe be ye ma unya gbola ye le ma unya gbo ga ke gbere to tro ke me fa o gbere ma o fo me gbogbo me le pro no gbere ne ke me ji mu le sko ayiro gbere me le ma o fo gbe sebo gbere me le ndeke me le ko gbe de pom le subo abo e ya go me yebe na me so nya le do me debo ale kakale do koji gbalo ele gbogbo me na ya leke le yare ye la no fi mama ha ye la va subo la fima no vigne e hale le bo to si hale le bo le tuke menele ke so bo ba ke pe nya le sesem ke la tomu e me ala no la se o ma fo nya nyira egbe e be fi sike amo so bo le de vi le ntie bo e nya nyira le bo le si ba no vigne ho nya na to de do me gbe ya de na da fo le wu de na po e katutu enya chocho do me yenya ame pe ablore popo to ma ogbo e la bena ne na to si Kristo to la ye pe nya ina to de do me ye atrosi eto hallelujah e la ba mu re di bena enya na ma no to re ke so wona o enya ye wona lula me fa gbeme e ye be cho nya de do me la apo e be fa vale wa gbeme e si kem ye po le e lu ya me ya fa gbale me e si ke otone na ma mbele na ide yuda ne nyagbodi la fima atone le ske wa wo ye penti la ko le pe le prosia le pe do le ske le mtila e si o va no tu amala e ya to ko ye be ananu ya to nu ne fia la fia be o manye ye ore e yo va yi de nyagbodi la gbo e nyagbodi to le simple nyako to le bele il est to la me na va to lo ko futo ame na ko lo ko enti onako e po ka be pora po de via la e to be ya to la do wato asile ji agbro nyare fa gbe ye fi apo de yo be ayi to be to ko le o de to ma mo nyu ma ha la ke fo subo le ka go afato enya le simple enya pere ko nye o we la to ko ba dare chi na ide chi ame ko ponti na ko e nya mo nyu tukara ore ne na ma tutu le na me gero egbe ma enya vi sike gbo fo la to de do na de zore ti ko na ko le la obe o pola enyama enyama ho esetuto e paso gao le nya tonto glore obe ye apenya ke aba glore ma yi ma oro e ma po de ba nu ma gere la ma gere glengbe ya elu ma la ma gere glengbe ya eye o ti afisiko e o la mo tutu la yi umle eye be ye gbogbo kokko fe do na yo eye ma gere o fofu la fi ma le chochro be yi no fi ye ma di ba no kunu ya o ji no egbe ya ne na se gbe ya ke ye ma o fe gbe ke ye nya nyua ke le nya te to no e ye ma da o e la be ma o le to kran na o nke ke si an keke me ye hasi ke me yigale le ila de o gbede o e nya church nya kaka o se la ibaji e ye me ye ba go la to la ba church o sa ibaji gbo ma lo
eye nye church le Australia la nyo bele na va church le Australia afa church ya mo bo me di ba ma una ba man to no bele ko system na lele ma o pa bele la fima me be ma u lo mi ta le gbe si agbala ne me mi le kore ma yo mi le ture ma yo ma so ifa nya boli le kare dare ni adomo kuku na be agblo nya nyu ya na togo viki oye togo ke lo ale gbegbe kaka me kero be ogbe vole nya sembe nya tefa nya ja ko ogbe voye taye ma o gbale pelu ji no be nya se to de do mala yi la nya o ablo le popo egbia tame di be na da fo be ga wa be fia ma si ke gbe enya be ma so de ko be gbe fia mo enya ko bo le me wole ji na vo e finally siko ba were e po vo lo po vo o be fenti ko abe de vi fe siko ji egbe ne e ta lo vi yen me di be na buta me to nya on ti po me di be na bia Yehowa mawu to la vunku na o de na ponu be ga poto no ji me sebo me ke anga lo ble onu o e ji me sela la me nyo a po de nu bara me no vi yen sikele gbe asengbe to go vi yen o si o le e city ke me mele mi ayom le mo gbogbo ko ko mu sebe be na da fo akaba le gbe asema o chom ne mi anu belele ma nya gboni la mi le du ya me ne me asiwo agbela ke nya me gbulelo o to fo nya e kotia e ya ta ma yo to go vi ko le tu vovo me be nya be ma o to nya gboni le mi agbola fima be le gbo na ya na mi e ye mi asepe gbe ne mi ayile e bo subo tefe fima ye nyanyu ale fima ye mi asro ma ofo nyale ye mi ato chireji ye mi ato to nya de do me e la be nya tefe atotom amekelo mo lo abole to nya tefe na yo ga ke ga be suazo be na mi asenya tefe ya e ye mi akonya tefe agise e nya tefe na wo mi abrode ji ti ke ma odi be mi anye na yi le Yesu bon come hallelujah hallelujah le enu glem le mi adenyi gba to haje egbe ya hallelujah nenya ava yo glebe mi be wo le ke mi aton poka tutu bono mo ne bo be mi to mi ayire mi azazoli amobo amro potara pe me bo ye wo we be o to wale nyo le ke to wa to nyu ne ma o ke mi kata mi la pe me o be mi ato mi azazoli de ne o be azol so ya ko ye wonka yo fo o fo kra nka o fo ka fika ye eglamu wa o fo kra e o wa fa ya azol ko so tete nukuru jo Babylon galamu la azol so terete azol so pe hajiji yo lo uri do e nukuru jo no bien bo ko le mi ayo kakalo gbere amenene le totomo amolo poto la fo fo gbe segba o la le namre o to ko de joro yo afolo vo be la to mi le gbegbem le fofo e Kristo to me ga fo na enya e polo ko menalo enya sikale sere na zore ji ko apefo to wowo nene ma ole ya ko katutu hallelujah o flaboro gbe kaka o ti nouveau me kure nouveau me eye ya me gero ha o gba poto do nene ma ko ano ma fi yemele yo nu bele ma ulo e tele gbe pa ye le no ma ulo e je bana troji me e je bana da ho e nya to de do me be ga ora me kare nya glo ma ha e nya se nya la to de do me po bele na ko nu ma fo musele wa gbe na ko o katutu e la bele gbegbe nya alfa fa no be na ko katutu gbegbe la satana la si le tamono kwa be ka ko la ka ko tamono se ko avo ja yin ko avo e gba gbogbo no ni mo di bele lo le ma no e ye to o cho mi o be mi agbo nya nya na mi mi a cho nya te fi ava na mi ne mi aho ese e mi akpo mi aho ji se mi to de do o me ne ka tutu anya mi eto ne ka ta to ne mi anya pe Kristo to nya ne debli bolo ne Yesu po come ke me ba mi la pe ke ka nyu na mi e je ba mi a cho nya de do me ve vieto no vigno siole e balala tunto ba mala mi ayom bere ma ugle ko egle ma tro ye po nya gbori la menye na se pe gbegbe na trola ye ma nyu no kaka me ga do kuro wo nyanyam ti o wo nyanyam ada o no vi yo to go vio e du sle pe ke me mi le
Yemi la enya semla me be nya gbodi le ko ame. De o himo lo a pe nya gbo ga kele ya to pe to la o. Ko hala fo fifi la se ne se pe nya to de to kwa fo la fo poko so ati o. Na la Allemagne yo ale Canada yo ale America yo me be le ko se o me la ma to nya gbodi la fi ma no. Nye sike le o hi e gbo ma o nya me jo ajino o. Bo nya te pe to le na o. Ke ma dibo na dia ma tongbe e na gele pe to se ma ko be ma kon kunu ma ha. Nukunu na jolo agbeme. Hallelujah. Nebe fia ya ke ye naiman nebe yo gogodogodo bere nusiko boni ma wo le epenti la kwa bere epenti mako agba chofe nuka ekpodo aga toto ya fe no vi ekpodo agba no ti o ekpodo la gbe to mono wa si yu gba fo la keke vo ma o ti be ayo to igbe ya ekpodo ye lu volunteer o obe la yi ma o bona ko de todo kone nyala nyaye esi obe nyechi ale ogbo be chi anyala e na todo ko fure be kwa fo kwa poka tutu le Yesu peut come. Hallelujah. Praise the Lord. Amere le bola mabele ma fo dollar le kwa sare kwa ha me le ko ame to go yibaji o le yo wo de yibaji o le ko ame e je bona da fon na bia Yehowa bele fuma ya ye ala tonte jia ya to se mafonya me ga po onyenye me ya de o ne be afafia ga ya obi afafia onye ne popo nyenye le ba po epenti makọ gbere aga troncho le epe podo le ya me ka ke si ba ko be ya to nya de do ma so la ke to de do ma la obi epenti ko flo abele visi oji egbe ne no vi yo le Kristo me mi do la senya yo go me kaba mi do la se go me kaba ne America ngara do fufu banami na akpo mi de kumo na akpo mi de nubaramo amoro kwa kwato le jime sem ayo gbobo ma to jimo o le jime sem ayo gbobo o ne ma ta ma kufa ni ma la fi ma yigo ni ma le gbo ma segbo me le kuku me ga ko no agbe Yesu be no agbe ne yasu na subo e le Yesu bo come ma o ne ila o kakaka be da fo agbe amaro di o be yo for private life be me gba den yo for private life mu private life la siwa agbe ko to no ya o to ya o we na o ya la gbo me private life American gbagbre yo private life ya yin agbe bara no ye ta amaro be private o yin na be gba den mu gbagbo fun na yo awo nya ma mele ma gbo ma o sa gbo la be to private o ma o to ya gbe ya le ma o ya ta no vi to here no e na to ma po nya de do me na da fo ze ka ye fa ko na da fo ale nu na ko la be le to sike gba na le kala no lo ma avu keke ba pelo o to o ti la no fa ka la be o to nya bo de lu o be na se fe gbe ne me na nyo no e o gbo me na se mi ho ma o ji se mi ho me po nya bo de lo ji se be na me na nyo na mi le Yesu bo come be gbo be na ma o to na be la no vi yan fi yan na ya yin gba je gba no agbosi gbe du am to no ni ma no agbosi gbe o sra to le no ma no agba be ma o fo vi ne ma o fo vi me ye ta ma no agba be ma o vi ne ni ma ba no o sra le gbe ko ba be o sra le fo ta ma no agbosi gbe o sra to no ni ma subo ma wo le ska o che e mo ko le ma subo ha ma o to le mo e ye ta e no vi yo mo mi ayo mi atere ma uti le fo nya to le do me ma no toku gbe si agboro me le kuku me ga po o ha be la de o ha me de amo nyale di ame de la senyale de ko wa ke tore di bobo do gbere na bia Yesu bere Yesu enya ya ke Yesu nyolo bobo le nya te fanya onyia na Yesu to la desio la bobo nya yo ma de kuku no ni mo di na churo ma ta ma di na churo e ta nya ya go famdo to de do me go na ko la bere ma uri ala ka to nyolo alo abre la ma me de na la pa o me tro na ma ha mo fu na ma ha nya te ma we hello be la to fanya de do me ke ka tu na nye to lu le Yesu bo come ma o le yo kere mi la nyu no ko si la gbe nyu no ko si eske mi ga jara ya la nye to mo kataji le Kristo Yesu bo come ma o le yo ke kaka ape Yesu yo ma o lolo o iram avojiru la le Kristo mi ga to gbe fanya ya to ri do ma o le no plu e na poji dudu le Kristo Yesu bo come ape bo iro le ke ya le Yesu bo come ke le nye be bia la si wa bia la obia fa to WhatsApp ji
alo to Facebook je Yesu nyuko yi ya iko la pole siare eye pe nu ya ocha YouTube ma hana yi na Yesu yo ira ma ololo kwa YouTube kata la po ma onya si omo gbogbo la po le fima eye aga so de jike ma onu yo kaka izare kekele you know ekele you talk gere Yesu bon come amen.